Hello, Christine Galalan. Mulan saya kawang teman ngau bu. Ngaulan mai cai ya. Haboi lende bu hibak me jam sebu kadalan yo me tak lai hibalan ngai bu ki e. Tau ki e teman yo me o tak lai konyo balan ngai gelak. Imane loe malak ba tak lai nyobu ngai ne tamlak. Hayang konyo ba awe iman yanetam ide ye chan be yoi nying ki mok se malak ba ya belak. Hayang ma bu iman nuus hak bu tui me welak iman chingne ating ba lam a phoi bem lak. Hayang imane wow bu kaye lo lambu ngawa numan mebu ngin yabu oglak. Iman shaushine tamlak asong me mu temdege. Hayang iman malak chingne yesilak. Hang chingna aube wangtang songmok palane anu kawang iman hagya ang hapoi molowan mashup hayang ngau phanbu ni chingne tane kasa anyak me phowe ang hayang kawang kadong nu alang de yeten hapoi aube kawang de yenyam palan tang de yang yong molembu iye painadam. Hawande alo kada nyit phai khak sububa konyo ba noha iye yen. Kawang sotom hai komora chingnu wan shunetam me kamak ne meng ma'natam yainatam. Hayang kawang de yenyam balan chingne leppu chane tauba ne myang ma. Hayang iye tauba amyang balan nu shakpu chunbu chingne mongshi ngai bu ma'na tamyang khak subu ba lord yanatam hang chingna tauba khak subu kada iman yom ngowan de iye nge hayang chaye ni che se imana lingbu ngau kyang me yenang bu tui showe i khak subu ayen mong myang natam taulan tui show se kawang lingbu ne myang ma hama yongwan pawe achau balan tok pu mebu yanlak singnang. Hayang ye chau palan ngau phanbu ni chingne anglak anyai ne auyen ne mai phai de woye ye chau bu ye sabu me keme kawang ba wong ayong de nunang taulan talai konyo balan a mong yong hayang hilang katwang hayang mukti shiwa phai atang me ngobu ba de iye sibu yahau halai ma iman de yaw le tam wang dang songmok palan auyen taulan ta lai konyo palan phai wong shnang hayang sha okpu ba ne ngo iman de na hoi yongwan ba saume yaw le yang bu chingne amyang yevindam haboi taulan ka dawe chạy tâm lak kon phai pho yang tuyuen lak phao yan mok ki imane hang hi yan ling sing ya bu yenang be
Yao lebu phai shim nang imana phao yen moklan ki e ma dam lak hadaw sinya kawanga yeshu be lingbu ame me ma bu ngi bu ki iman yui lingbu ma bu tui shau me ating me iman ma lak imana wangai me nok shim me kembu de mong mai lak tui shau se inang iman tu sang bu hay ako ngo bu ki e iman numan phai mo hawan de iman kon meang phai mong tay me nang phong ngam bu e ma da phai mực iman me ngonang anu ling hu e tay bu au beo do le yamai ok iman e wong yenang bu katalana dan me pholak jingne woinang iman mong janga anye yalak jingne nyau lay yang e ngonang imana kawang pawe phoi wim bu phang me ngonang imana den khak bu lam nyu tau yang e yeche bu de tai hadaw singya piu aha palam lam nyu me kem iye amyang lingbu lo ang hapoi iyoi amyang jingne te yangi hapoi ngau yangau bu katu chawe kata ngau we shiba angaba laknadam taulana yang yenang bu yang pai wo hayang e wai shibang kha e bu e tay bu wang phom ngonang iman jingne ka wang e nyak akbu wang nyak tim yang ngonang hadaw singya hang jingne iman e chajang chabu oda bu ngau iye amyang me ngo palan yom bu yan ne tai kening se ngo palan de nu sak bu phai mai leng bu ye de wo ye tai nang numa nyome iman de bu mai phalak chanang hapoi iman yoi ning ki malak pa ra ngonang hang jingne awe kata cha ok nang i tau ba ra ne meng nang hang jingne yongwan ba hayang e yanyi ba shu krista shing e ka tong nu ye cha bu me bu yan ye phai me tau ba den me mu ni he pho e ok na tama hama iman akimba ya tu sawa awang ba da ya tu sau phai semyang bu ba hadaw ngolak imana khak su bu ba lam nyu au bi o yesing bu samai ha se bu hang jingne tau ba sing yang e iman da pha bu a chau ba ngau kyang ma bu lup pa ye bu wa samyang bu ba ating ba tat ngawa iman de ngai nginang haga koi ya yui ya phai bu de mu la yenang hayang ak ke yang yo yang e sham mu wonang hadaw gi tani taman Kristen sosan balan konyo balan hadaw gi yanang lak chingne kawang song ma moilan sei kan ding hayo au yen cha ya be kawang yelak moi manfa